درود بر شما. خبرگزاری‌های 15 مارت را از استودیوی رادیو آزادی من شالوی خوجا معرفی می‌کنم. سرخط موضوعهای برنامه: سرکوبی تروریستانی شرطی در رزمایشگاه ҳарбмайдон تمرین مشترکی نظامیان تاجیکستان و روسیه را جنببست کردند. рӯйхати сиёҳ: бонки миллии тоҷикистон феҳристи шаҳрвандони ба терроризм алоқамандро нашр кард. Муҳиддин Кабирӣ ва Додоҷон Атауллоев низ ба он шомиланд. ва Каромат Шарипов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон худ ба ҳимоят эҳтиёҷ пайдо кардаву аз Олмону Британия паноҳандагӣ мехоҳад. дар шаҳри остонаи Қазоқистон мулоқоти раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ идома дорад. Ин ҳамоиш бо пешниҳоди Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мешавад. Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дирӯз бо сафари расмӣ ба Остона рафт ва бо ҳамтои қазоқистониаш Нурсултон Назарбоев мулоқот кард. дар пай ҷонибҳо созишномаеро имзо карданд ки тибқи он шаҳрвандони ду кишвар метавонанд дар қаламрави якдигар бидуни сабти ном 30 рӯз ва бо сабти ном 3 моҳ ҳузур дошта бошанд. дар гузашта муҳоҷирони тоҷик ҳақ доштанд ки бо сабти ном 1 моҳ дар ҳудуди Қазоқистон бимонанд. имрӯз дар размоишгоҳи ҳарбмайдон воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон машқҳои муштараки низомиёни Тоҷикистону Русия ба поён расид. дар ин тамрин, ки 6 март оғоз шуд, 40 000 низомиён ва беш аз 1000 адад техникаҳои вазини зирехпӯши ҷангиро истифода карданд. Фаридун Маҳмадалиев, сухангӯи вазорати дифои Тоҷикистон, машқҳои муштаракро омодагӣ дар баробари ҳамлаҳои ногаҳонии душмани хориҷӣ унвон кард. ҷилавгирӣ аз убури ғайриқонунии марз, маҳви ҳамлагарони шартӣ дар шароити дашту саҳро, ҳифозати маҳаллаҳои аҳолинишин, бинову иншооти муҳиму стратегӣ аз ҳадафҳои ин размоиш ном бурда мешавад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Бонки миллии Тоҷикистон рӯйхати афроди алоқаманд ба терроризмро нашр кард, ки дар он садҳо шаҳрванди кишвар шомил шуданд. феҳристи мазкур ба ниҳодҳои молиявӣ ва ташкилоти қарзии кишварҳои узви ФАТФ, яъне созмони байналмилалии мубориза бо шустушӯи пул дастрас хоҳад буд. рӯйхати мазкурро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайдо кардаву омӯхт. Абдулло чун, ҳамеша интизори шаҳри шумоем. Ин феҳрист чӣ маънӣ дорад? шало ин феҳрист аниқтараш аз сӯи департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон нашр шудааст. бояд гуфт ки ин департамент бо созмони ФАТФ, як созмоне ки дар ҷаҳон бо пулшӯӣ мубориза мебарад, ҳамкорӣ дорад ва аз ин рӯ ин феҳрист ба он хотир таҳия шудааст то кишварҳои дигари узви созмони ФАТФ низ аз ин рӯйхат огоҳ бошанд ба ҳангоми муомилоти молии ин шахсон бо бонкҳо, созмонҳои молиявии ин кишварҳо, яъне асноди онҳо бештар тафтиш шавад. ҳанӯз маълум нест ки оё кишварҳои дигари узви ФАТФ ин шахсонро ба рӯйхати шахсони террорист шомил мекунанд ва ё не ва бо онҳо муомила хоҳанд дошт ва ё не, вале Бонки миллии Тоҷикистон ин шахсонро шахсони алоқаманд бо терроризм эътироф кардааст ва ин ба он маъно аст ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ин шахсон бо ташкилотҳои молиявӣ аз ҷумла бонкҳо ҳеҷ гуна муомилот карда наметавонанд. дар маҷмӯъ ин феҳрист чӣ теъдоди шаҳрвандонро дар бар мегирад ва оё дар байни онҳо нафароне ҳастанд ки исмашон барои матбуот ошно бошад? вале шало айни ҳол дар ин феҳрист 1372 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон сабти ном шудаанд ва бояд гуфт ки албатта ин феҳрист муддати чанд замон аз нав мешавад ва шояд шахсони наве ворид шаванд, шояд касоне аз он берун карда шаванд, вале аз шахсони барои матбуот ошно дар ин феҳрист мо исми Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъ шудаи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Додоҷон Атауллоев, журналист ва муассиси газетаи Чароғи рӯзро дида метавонем. ҳамчунон нафарони зиёде аз гурӯҳи 24 ба мисли Эҳсон Одинаев, Ҳусейн Ашуров ва дигаронро дар ин рӯйхат метавон дарёфт. ҳамчунон бархе аз мухолифини давлати Тоҷикистон ки зиёд дар саҳифаҳои интернет аз давлати Тоҷикистон интиқод мекунанд ба мисли Саид Юнуси Истарафшанӣ низ дар ин феҳрист шомил шудаанд. ташаккур Абдулло. агар бинандаи азиз шумо хоҳед бидонед ки дар ин рӯйхат ба истилоҳ сиёкиҳоро ворид карданд, пас ба сомонаи мо www.ozodi.org биравед.
تو برگزاری انتخابات پرزیدنت روسیه همگی 3 روز دیگر باقی مانده است. برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری 8 نامزد داوطلبی دارند. اما با باور بسیاری از ناظران معروفیت ولادیمیر پوتین، نظارتی و از کاری تمام ساختارهای قدرتی، فشار بالای دیگر اندیشان و منقدانش پیروزی او را در انتخابات برای بار چهارم تامین خواهد کرد. باریسا کونی نویسنده گرجی تبار و مؤلف اثر معروف سرگذشت ایرست فندورین از منقدان پرزیدنت فعلی روسیه به شمار می رود. این ادیب شناخته درباره شخصیت ولادیمیر پوتین و نظام کنونی روسیه چنین نظر دارد. Я, например, вовсе не считаю Владимира Путина чудовищем или злодеем. من مثلا پوتین را مخلوق و یا بدکردار نمی حسابم، بله من او را در سالهای 90 زمانی که یاور سبچک بود و حرفهای درست و دموکراتی می گفت و به این حرفها مثل که باور داشت در خاطر دارم. این نظامی حکومتی و زیربنایی که روسیه در آن راست می ایستد به حاکمی که می خواهد قدرت را در دست نگه دارد به جز سخت گیرانه کردن ساختار دیگر اصول را پیش بینی نمی کند، به جز اینکه نظام را به عمودی تبدیل بدهد. عملاً دو راهی نگاه داشتنی کشور بزرگ و گوناگون شکل مثل روسیه موجود است. یکم نگاه داشتن از راه زور، یعنی توسط ترس افکنی، عملی که همیشه در اینجا شروع از عصر 15 انجام میشد. خودی دولتی که در عصر 15 از جانب ایوان سیوم تأسیس یافته است از روی همین پرینسیپ بنیاد شده است. Само государство, созданное в 15 веке Иваном III, построено по этому принципу. ضمناً برای انتخابات پرزیدنتی روسیه در توجیکستان 6 نقطه رایدهی تأسیس داده است که 18 مارت یعنی روز آوازدهی در سراسر روسیه فعال خواهند شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز پنجشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا باریس جونسون ابراز داشت که حمله با گاز فلج کننده عصب به سابق جاسوس روسیه و بریتانیا عمل دولتی روسیه است. به قول جونسون گناه مسکو ثابت است، زیرا تنها روسیه به این گاز دسترسی و برای حمله به سرگئی اسکریپال دلیل داشت. بریتانیا 23 دیپلمات روس را از این کشور اخراج نموده در سطح عالی روابط با رهبران روسیه را قطع کرده است. در همین حال روسیه از دستگیری موقع بریتانیا در عرصه بین‌المللی به حیرت آمده تاکید کرده است که در رابطه با قضیه اسکریپال به بریتانیا پاسخ خواهد داد. روسیه اصرار می‌ورزد که در حمله به اسکریپال دست ندارد و گاز فلج کننده عصب با نام نویچوک را در هر گوشه عالم و از جمله بریتانیا استحصال نمودن ممکن است. 14 مارت همچون روز جهانی رقم پی و یا به اصطلاح دیگر رقم بی آخر یاد می شود. این اصطلاح را آنها میفهمند که به فن متماتیک شوق دارند. در میان جوانان تاجیک نفری است با خاطره فوق‌العاده که می تواند حتی رقم های هزار عددی را در یاد بگیرد. او مثال مسئله های مشکل متماتیکی را در چند ثانیه حل می کند. طوری سفر درباره این جوان معلومات می دهد. فریدون قابلیت فوق‌العاده ضرب و تقسیم و برآوردن ریشه‌های متماتیکی را دارد. این صحنه‌ها ماه فوریه در اکادمی علم‌ها ثبت شدند. 491,169,069. فریدون رحمانقلوف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص ساختمان صنعتی و شهروندی ختم کرده است. هنگام تحصیل استادانش را حیران می‌کرد. با او گفتم که هستند شخصانی که شعری زیاد میدونند. او با من گفت که خیلی که بعضی ها شعری زیاد میدونند، من همیشه رقم ها را میدونم و من حیران شدم. شعر این یک مضمون دارد، یک منطق دارد، رقم این علامت خشک است. چی خیل رقم های زیاد را از یاد کردن ممکن. و وقتی ما از نزدیک شنا شدم به استعدادی که این دارد، حقیقتا من در حیرت موندم که این خیلی استعدادها خیلی کم میشوند یا دیگر نمیشوند. در سال سوم تحصیل قابلیت فوق‌العاده ذهنیش ظاهر شد و با مصلحت استاد آن را تکمیل داد. آنچه را طبیعت داده است رشد و تکمیل میدیم و با همین قناعت نمی کنم. باید این استعداد را تکمیل داد. اگر به کار نبرم ضایع می شود. خبرنگار رادیو آزادی هم استعداد ذهنی فریدون را امتحان کرد. با او یک رقم درازی را نشان داد که نگاه بکند و در خاطر بگیرد.
7 4 5 8 3 5 2 5 4 7 9 3 2 1 3. фаридун ҳоло дар пажӯҳишгоҳи геологияи тоҷикистон таҳсилро дар магистратура идома медиҳад. мехоҳад дар ихтисосаш ки муҳандисист кор кунад. мегӯяд ҳар инсон истеъдод дорад ки бояд кашф кунаду такомул бидиҳад то ба ҷое ё мақоме бирасад. барномаро идома медиҳем. Каромат Шарипов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз Олмону Британия ҳаққи дарёфти паноҳандагиро дархост кардааст. ӯ ҳамчунин аз Созмони амният ва ҳамкории Аврупо даъват намуд ки дар муҳокимаи додгоҳиаш дар суди конститутсионии Тоҷикистон ширкат намоянд. Каромат Шариповро рӯзи 13 декабри соли гузашта аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ карданд. Шарипов дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, феълан бидуни ҳуҷҷати дорои шаҳрвандии кадом як кишваре дар Тоҷикистон қарор дорад ва мехоҳад кишварро тарк намояд. ин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатии тоҷикафзуд дар сурати роҳ ёфтанаш ба яке аз кишварҳои ғарбӣ мехоҳад мақомоти Русия ва Тоҷикистонро барои содир кардани аъмоли ғайриқонунӣ дар нисбати худ ба додгоҳ бикашад. таҳаммули хушунат ва озори ҷинсӣ аз сӯи шавҳарон барои бештари занон дар ҷомеаи Қирғизистон одат шудааст. вале қаҳрамони гузориши навбатии мо истисно аст. ӯ тавонист аз шавҳари бадрафтораш канор биравад ва ҳаргиз аз ин тасмимаш пушаймон нест. агар қаблан ӯ чашмони сиёҳу кабудшудаи худро аз атрофиён пинҳон мекард, ҳоло бо чеҳраи боз ба ҳамкоронамон аз настоящее время зиндагиву нақшаҳояшро қисса кард. табобати тӯлонии ҷудоӣ аз фарзандон ва баҳси додгоҳӣ 7 соли рӯзгори бадбахтонаи оилавӣ барои Мирзода осори худро гузошт. замоне ӯ зиндагиро ба таври дигар тасаввур мекард. бо хатми мактаби миёна ба донишгоҳ дохил шуд, аммо дар курси сеюм фаҳмид ки ӯро хостгорӣ кардаанд. бо шавҳараш чанд ҳафта қабл аз издивоҷ шинос шуд. мен турмушка чыккандан кийин бир жумадан кийин эле якум бор ӯ баъди як ҳафтаи издивоҷ ба ман даст бардошт. аввал шапотӣ мезад, баъди ин ба мушту лағат гузашт. хусуру хуштоманам аз ин латукуб огоҳ буданд. маро тарафдорӣ мекарданд. хусурам ором мекард ва мегуфт ҳама чунин ҳолатро аз сар мегузаронанд. ман ҳам тоқат мекардам. ҷавон будам. фикр мекардам ҳама чунин зиндагӣ мекунанд. мени қорғоп мага көп болушчу. Мирзода ба падару модараш дар ин бора лаб намекушод. ба полис ҳам муроҷиат намекард, чун аз таънаи наздиконаш меҳаросид. аз нигоҳи онҳо зан набояд шикоят кунад, вале баъдан шавҳараш то ҳадде мутмаин шуд ки ҳатто аз кордкашӣ ҳазар намекард. Мирзода на танҳо аз ҷони худ, балки барои фарзандонаш низ метарсид. вақте латукубаш бераҳмона шуд, маҷбур шудам ба падару модарам бигӯям. онҳо ба таҳлука афтоданд ва гуфтанд зиндагии ман аст ва бояд худам тасмим бигирам. ман дигар тоқат накардам. тариқи додгоҳ ҷудо шудем. он замон писари хурдиам 1 сола буд. баҳси судӣ 3 сол тӯл кашид. ягона хоҳиши Мирзода зиндагии осоишта буд. аз ин хотир аз болои шавҳараш ҷое даъво намекард. ҳарчанд таҳдидҳои шавҳараш идома дошт ва мегуфт фарзандонро аз ӯ мегирад. вале вақте Мирзода ба таври хаттӣ аз алимент даст кашид, шавҳараш онҳоро фаромӯш кард. зиёд меомад, ҷанҷол мекардем. ҳамроҳи наздиконаш меомад. мехостанд моро баргардонанд. вале духтари калониям ҳама чизро мефаҳмид ва ӯ намехост ки баргардем. баъди ин шавҳарам оиладор шуд. Мирзода фарзандонашро ба волидайнаш гузошт ва ба пойтахт рафт. худро табобат кард, ҷои кор ёфт, хонаеро ба иҷора гирифт ва маслиҳат кард ки духтару писарашро ба мактаб қабул кунанд. дар 2 ҳуҷраи хурду ошхонаву ҷойи хоб ва меҳмонхона дуруст кард. дар ин ҷо коргоҳи ӯ низ ҳаст. бо кӯмаки созмони ҷамъиятие аз омӯзиш гузашта, ҳамчун гранти хурд мошини дузандагиро дарёфт кард. балагистан сурат тартам, кийимдерди моделировать этип. мошини дузандагӣ барои таъмини рӯзгор кӯмак мекунад. ман аз хурдӣ ба рассомии ӯ тарроҳӣ майл доштам. ҳоло орзу дорам шаклҳои нави ҳиҷобро таҳия кунам ки зебову замонавӣ бошанд. фарзандони Мирзода ки бармаҳал бузург шудаанд, модарро ҳамаҷониб ба дастгирӣ мекунанд. ҳоло Мирзода нақша дорад ки шумораи мошинҳои дузандагиро бештар карда корхонаи хайётӣ таъсис бидиҳад. ҳоло навореро пешниҳод мекунем ки онро бароямон зарнигор Ортиқ ва сокини ноҳияи Сарафшан фиристодааст. зарнигори 29 сола ки ҳоло шуморо дар навор тамошо доред, дар деҳаи дурдасти қалачаи ба Кавул зиндагӣ мекунад. мо умедворем ки бо дидани ин навор мураббиҳои футболи занона ба маҳорати зарнигор таваҷҷӯҳ хоҳанд кард ва ки медонад, шояд дар оянда мо бозиҳои зарнигорро на дар гӯшаи боғи деҳот, балки дар майдонҳои барҳавои футбол мебинем.
خدا کند که همه ما به هر آرزویی که داریم برسیم، ولی باید فراموش نکرد که تنها با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. چرخ زندگی از حرکت خود انسان وابسته است. سپاس که 15 دقیقه خود را به ما بخشیدید.